Difu Power House along Hitiki Adi Maklong Kipek Pedet Ajok, Difu Municipal Board along Todampak. Karbi ang long nongnam ka chitangklong alun si po Joyram Tisu arong chivoy tanglo. Surupathar constituency ki parlo lang chithing along Surupathar Youth Forum aro kiseng. Kardom katniu sa berta than bang ni regionality mungpi non berta ang ton pen arjuik tha. Difu Power House ahithia joalong kedam ke wangator kasalam jiaphan chojor cholang ki biadem aklong ke pek pedet ajok chojor cholang atum armu chingrum si Difu Municipal Board along Todampak. Chojor cholang atum aphan adim kapachatrek jiaphan apor pilo bonta ka chojor cholang adim kaprek kithik pika pedet ajok chojor cholang atum aning ki pung jepak langsi kithik ki biadim ke petong jiaphan kisi bihum ni aphanta chojor cholang atum pen toyet nitum aphan along kaprek adim nang kithik piadim ka vetik ke direct thik nitum konat lokang ni dampo adim nang kithik pi ave ke kosono nitum along kaprek adim ke do dam thek popusi pherang ke ang no pachini don उठाबो काने न कोइ আছে डाइरेक्ट भांगी দিব এই বুলা রাজি না উঠালে সব দরজা সুদা সব ভাঙি দিব কোট বহিব দিছে করিবে কুটিয়া দেখা না দিয়াই নাই জায়গা দিও কেতিয়া ভাঙিবলে দিন nang than thek thep lo de dumre bozar ka thek lo de nituman manang than thek lo manang than thek thep lo de so de ka than sore chete ang ye thai chujor ni la thai ro su han ta pasung bare ri ho chor thai pi mek na ila bang e dami suda mat thana ko तीन हाजिरा करी खा कोन जाबो बेला हमक जगह निदि बेला डायरेक्ट पुलिस मारी से डायरेक्ट को भांग एका होले तो न होबो न Difu Power House ahithia joka chojor chola atum bang suri si atum do bonda adim ke chipriet ajok ajhang atum overbridge pen SBA an ka chojor cholang jiaphan adim chisik chidang ponnanglo Manja police station ki parlo naka checking kapang nipon adimalong chidini phaing koira pho ada por phai hinia por ihuma truck along pen ongdung rakki hormumati drugs kinep dun long abirta kat news sa hamalong birta nangle police station ki parlo national highway 36 ka chelenga twar pi along ke ton ke lang sai khi atum joy pen birta ke long ateng rd do jot pen naka checking patuponsi honthe me ihum a truck AS01 KC 1384 along Kirika Kurukasai Pedoponsi Ongdung Raki Hormumate Drugs Kelong Dun Truck Katiwarabang Chingkhan Kabui Lilong Trabora Maker Siraj Udin Asubo Sagir Khan Artang Korehini Lapen Raki Hormukivanatum Manipur Tera Mokhang LP Madrasa Hauribi Awang Lekai Trouble Manipur Maker Site Hesmudin Asupo Muhammad Site Ajat Lapen Lilong Supta Karong Lilong Subdivision Trouble Manipur Maker Karditang Sinach Ahmed Pusi Pangthek District recovery drugs hoye ase jar karone ami mane dhana kisumane strategic point thoka thana bilakor ami 24/7 e naka di aru nakat ami documents en hoy gute gari khona olop suspected thakile khali gari thakile ami swa hoy teneke aji nakat ratipua 5:30 ta man bajat apnar ei amar junkhon dhara gari khon check korte ami drugs recovery hoise tat gari khonot apnar driver or logot aru dujon co driver total 3 jon manu atok kora hoise to 3 jon manu apnar Thobel district Manipuror hoy আৰু আমি যিখিনি ড্ৰাগছ ৰিকভাৰি কৰিলো হেতু দুটা আইটেমছ আছে তাত এটা হল আপোনাৰ ব্ৰাউন সুগাৰ আমি সৰু পেকেট হিচাপে 68 টা পেকেট পাইছো পাৰ পেকেট আপোনাৰ 1 লাখ টকা মান নেশনাল মাৰ্কেটত ভ্যালু তো আমাৰ টোটাল 68 পেকেটত আপোনাৰ ইন্টাৰনেশনাল মাৰ্কেটত 3 কোটি টকা তাৰ ওয়াৰ্থ হয় তাৰ লগতে আমি ইয়াবা টেবলেট যোনটো আমি এটা পেকেটত 200 টা পাৰ টেবলেট থাকে তেনেকে আমি 75 টা ইয়াবা টেবলেটৰ পেকেট ধৰিছো আৰু টোটাল টেবলেটছ হল 15000 টেবলেটছ তাৰ আপোনাৰ ইন্টাৰনেশনাল মাৰ্কেটৰ ওয়াৰ্থ হল
2 crore rupees. So total আজি আমাৰ যি recovery হৈছে এটো 5 crore rupees or recovery হয় in international market. Plus আমি তিনজন মানুহ এপ্ৰিহেন্ড কৰিছো আৰু স্পট ইন্টাৰোগেশনত ইমান কথা হিয়তি কোৱা নাই কিন্তু যিখিনি কৈছে আমি এটো পাইছো যে হিয়তি মণিপুৰত মানে বস্তুটো লোড হৈছিল আৰু গুৱাহাটীলৈ লৈ গৈছে হিয়তি জনাৰ মতে কিন্তু গুৱাহাটীৰ পৰা বাহিৰৰ যদি নিয়ে হেতু হিয়তি এতিয়া বৰ্তমান ক'ব পৰা নাই গুৱাহাটী কোট হেতু হিয়তি কোৱা নাই ভালকে আমি আৰু এতিয়াটো ইন্টাৰোগেশন কৰিবলৈ সময় পোৱা নাই আৰু ইন্টাৰোগেশন কৰিলে উলাব কথা Manja naka checking along Kirika Kurugasai, Deputy SP Headquarter Nahid Karisma, APS Pen Kijapo Nasai along, Manja Police Station SIOC, Jitumuni Deka, Lapen Kiton Kilangasai Kiatum, Chirap Chitodun. Karbi akhe long kithek muchot nimrokom kachini muchot lapen lamlun tumo kitokatum abe bom tanglo pini chitini phaing koira pho ani porphai hini ra minute plike pra pho por Karbi anglong along anong chithang klong alun sipo lamarjan kasun se abang lapen chiparjan abang joyram tisu arong chiwoi tanglo Karitang joyram tisu pen Karbi alun ka bonda pon laki Karbi akhe long chithang pik anlo jasemet pen alang lipen ka bonda alun laki Lang sang tia pom wang dong mir chathang. Alang li supir thepen kachio ke khaya pan kana hok thepik anlo pusi ong dungatum social media chatayalong ningduk chipaklang Karitang joyram tiso alang lia hemasor aso asulapen adona rabatuma phan ningduk atalo along bitekang si pir thepen chiolo non malam so porphan birta mun ton puiksena আজিকালি যিকোনো পাৰ্টি মানে কাঞ্জ জুচ বাই দি বেটো কমলাটো খাইছিলি না আনাৰ ৰসটো পাহাৰীয়া কমলা আৰু আনাৰ ৰসৰ পৰা তৈয়াৰ কৰা কাঞ্জ জুচ সম্পূৰ্ণ বিশুদ্ধ কাঞ্জ জুচ খাওক জীৱনৰ মজা লওক কাঞ্জ জুচ Want to increase the productivity of your crops or thinking to buy machinery tools and agricultural equipment? Here's the one-stop destination for your needs. Hanse Agricultural Machinery and Tools Private Limited and Hanse Automobile Private Limited is here to fulfill all your needs. Here you will get 3 wheels auto rickshaw, auto truck, tractor, power tiller, tempo, etc. Facilities and tools available are water tank, 2-wheel farm hand tractor with reaper, H-wheel, land leveler, cultivator, rotavator, hydraulic trailer, etc. For loan facility and further details, please contact at 7002045078 or 9854923592. Hanse Agricultural Machinery and Tools Private Limited and Hanse Automobile Private Limited, Rongkhelan, Difu, Karbi Anglong. আপুনি বাৰু বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ অভাৱ অনুভৱ কৰিছে নেকি এতিয়া আৰু চিন্তা নাই কাৰণ বজাৰলৈ আহিল কাঞ্চ ওয়াটাৰ বিজ্ঞানসন্মত উন্নত মানৰ প্ৰক্ৰিয়াৰে প্ৰস্তুত কৰা কাঞ্চ ওয়াটাৰে আপোনাক দূষিত পানীৰ ভয়াবহতাৰ পৰা আঁতৰত ৰাখিব কাঞ্চ ওয়াটাৰ Dihina mopi puthot birta along wangthulo Surupathar constituency ki parlo langchithing mate sapha pani along Surupathar Youth Forum aro kisenga birta nonjong kat news sa hemalong birta nangle Surupathar Youth Forum amaipu sivorong pipen kacharia mailong steward cropen mai ki phalam theilapen alhui kapachnia por enlo alhui aman pen SYF abidisar James Rongphar lapen chutanga chunbang manik terangatum chitong dunsi mai RDP don Laso mai long pinang an sapapani arisoi jang thek ser saratum chitong dunsi anutin ta aning aklong pen SYF aro kiseng jiapan chiton dudrinti Well, I would like to thank our media person on behalf of all the Surupathar Youth Forum members that today it's been a month we formed a Surupathar Youth Forum that was on 29th of August in the year 2020 and the aim and the themes that we have discussed with all of our team and all of our members is that we don't want any kind of a big development for Surupathar circle.
we don't want any kind of persons who come to our place and do a kind of immeasurable things that we youth don't know about it. But however, we Sorubuthar Youth Forum would like to be a change all over our society, most probably in all our 75 villages of Sorubuthar constituency. And today, we have come up with a solution that we form a Sapapani committee, Sorubuthar Youth Forum branch, and also we take out all the views of our youth from Sapapani Pooling Center, and we have come up with the positive results and a positive kind of impact that we have elected members of Sorubuthar Youth Forum branch at Sapapani Pooling. Chitia cheklo kini ni paing koira kethom thelangar ni Sapapani Pooling Center along pini lapusona mai kibana pot kirupilo lasi litumasona thaknon kido ana Pooling Center ong dami lapusona ke miakam ban ke chedon don lapen ke kacharab don jia pansi nilhin pen chuni kripon lo lasili tum kadu kavi youth doana tum tami lapusona kam ke mialong kachet cherab don pen kachetu don pen itum anso se Karbi long ba kadu kavi doan develop kavi langarong tami lapuson to race against this voice itum cherab don Karbi Autonomous Council ki Parlo constituency in Koira Trok ang Bongpen, Sorubuthar constituency ke isi Kibinay a constituency lo lapen, Arling ki thik ki manta ki ongnay adim lo sitami, Pinyarni Kaching Thur Thenay a constituency, Mandiat Pusi Kachitong dun, Alhiya tumpen lamthe jaipon. Lasika to ka ve Kaching Thur the lapen kitu kisung alam hai hu, Ardi do jot pen chingwai ponde da phi, Kachitong ari soi jangatum chedon sarpen SYF, Lang Chithing aro seng ponpen, Arputa Chibakpon, Maipu Subhas Terang, Dun Maipu Long Sudar Rongpi, Chunbang Esthel Teronpi, Rap Chunbang Rosnali Rong Parpi, Tutanga Chunbang Rukmirka Rong Parpi, Dihin Ribang Sangpi Moina Tong Pipi, Dihin Chunbang Albert Rongpi, Lapen Kapatua Natua Chunbang Sanjay Terona Tumpan, Arpupek Ponlo. Dwarbaguri constituency ki Parlo Upper Daihuri Singnara Rongalong Congress Board Committee kising amai ki pedupona birta nonjong birta nangle Harrison Singnar pen kachepahem phupon amai long alhisar poman pen yambarim rataningti chitongdun lapen chairman barim Daniel Ingti nili block Congress Maipu rajaningti lapen ongdung Congress along claim rapet atumta chitongdun mai long non kewangji surihini reng koreisi aningkan MLA kilinga porhut Congress atum ongdung avot pen kachipahai jia phan hada kachetong arat atum pen pinanganalam kachingki kachitan patupon Pini Karbi prime time ang kila pon sa kang ton pekla dumi thakmi kurwang tu